Yes, nongeye mbaha ikaze mwebwe mukuri iki biganiro hano kuri Garagara TV. Ni bya biganiro bitandukanye bigenda bikugezaho amakuru agezweho ndetse n'amakuru atandukanye by'umwihariko abagenda avugwa hirya no hino ku isi. Muri iyi minsi rero murabizi ko turi mu biganiro bitandukanye by'urunana ibigenda bishira bimeze nka episode by'umwihariko bivuga intambara ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Iyi ntambara yatangiye ku itariki 28 ubwo ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel byagabwaga mu murwa mukuru wa Irani i Teherani. Icyo gihe ndetse byari ibitero bikomeye cyane byanatumye umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei apfiramo. Rero by'umwihariko uyu munsi update ngiye kubwira ni izikomeye cyane. Donald Trump umwe mu baperezida rwose rimwe na rimwe baba bavuga amagambo basa nk'abari gutera blague ariko ugasanga ni ibintu biri seriye cyane. Noneho iyi telefone ye cyangwa uburyo akoresha ikoranabuhanga bushobora kuba bugiye koreka isi, ahubwo ngo yatangiye kugirwa inama cyangwa se Donald Trump agiye no kwamburwa uburyo bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga. Mwagiye mubona ko ibintu byagiye bigora cyane ku buryo hari n'uburyo bwavuzwe ko by'umwihariko nka CIA ndetse n'igisirikare ndetse n'abandi bantu runaka basigaye rimwe na rimwe bamuheza ku makuru y'ingenzi bitewe n'uko batekereza ko wenda nakoresheje ijambo rikomeye ariko siko navuga, baba bari kubona mu buryo ahita atanga amakuru bisa nk'aho ari biri hanze. Ni by'umwihariko n'urubuga rwamutwaye rwitwa Truth Social, akunda gupostingaho ibintu byose ndetse akavugaho ibintu bisa nk'ibisekeje ariko n'ibindi bintu biteye ubwoba cyane ku buryo rimwe na rimwe abantu baba batekereza bati uyu mugabo noneho ni kasha. Wakoze rero guhesha agaciro igihe cyawe ugakurikira uyu murongo ni Garagara TV. Njye ndi Ishimwe Josue Marpas. Reka tuze rero turebe hamwe by'umwihariko ibivugwa by'umwihariko kuri Donald Trump n'uburyo bw'imikoreshereze y'izi mbuga nkoranyambaga. Izi mbuga nkoranyambaga rwose zirakomeye cyane. Njya mvuga nti murandasi ireke kutubera umurandasi twite ku biduhuza tureke ibiduhuza. Kandi nkongera nkavuga ngo ikoranabuhanga rimeze nk'icyuma gityaye ku mutetsi w'umuhanga rimufasha kwihutisha akazi, gusa iyo uri umuswa kiragukata. Ni nk'inkota y'abayakuza, iyo uri indwanyi nziza igufasha gutsinda urugamba, gusa iyo utazi kuyirwanisha birangira rimwe na rimwe ari wowe igutsindishije cyangwa uwo murwanye ayikoresheje. Reka nze noneho twanzika muri rusange. Hari igihe umunsi wawe ugenda nabi, rwanya iyi minsi mibi. Manda, nisume nje koga nakerewe. Nje se ndihanaguza iki? Ihanaguza irido. Nigutumye inyama zapfuye. Inyama zibika mu ndobo, kandi ibi byose biterwa no kutagira freezer. Kanye basubiza. Kazi bari bahitanye. Nuko umunsi wanje wagenze. Wari kugenda neza yimenya sayona ku musatsi. Iyi ngiyi yumutsa neza, irasi kukayo iteka umuceri neza ntushirire. Akakugasize amatasi wawe wazayamara. Linda madamu wawe kuvunika inzara. Iyi washing machine imesa neza kandi ntiby'umuriro. Ubona amafaranga ashinga busheri ukabura kongerateri nziza nkizi. Nawe tunga ibikoresho bigezweho bya electronique nka frigo, radio z'ubwoko butandukanye, amakukazi agezweho atandukanye yagufasha guteka ku muriro kandi ku bikoresho bya electronique bigezweho bitwara umuriro muke. Mwibutse ko ibi byose ari ku biciro byiza kandi vuba. Gura cyangwa urangure ibyo bikoresho bitandukanye mu iduka rya Sayona rikwegereye hirya no hino mu gihugu. Wave Sayona Rwanda, your dreams made real. Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 072 690 466 2 na 079 45 11 660. Injira mu isi nshya ya elegitoronike aho iminsi noneho yuzuye ibitwenge. Bivugwa ko rero Donald Trump buri yari mu bantu ba mbere bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga, ariko kimwe mu bintu bikomeye cyane nuko muri ibi biganiro byari guhuzana Iran nyuma by'umwihariko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivugwa ko kimwe mu bintu byatumye ibi biganiro bitaba ari imikoreshereze mibi ya Donald Trump. Muzi ukuntu Donald Trump nyine akunda gukora poste cyane, gupostinga ibintu byinshi cyane, akagenda avuga imimerere, rimwe akavuga ati Iran nshaka kuzagusubiza inyuma mu bihe. Ubonye n'uburyo yabwiye Ubushinwa ati mwabonye ko nafunguye umuhoro wa Hormuz, ati mwabonye ukuntu ndenze,
ariko ikintu nababwira cyo ni muze mutangire mukoresha umuhora kuko nawuhaye amahoro, ariko nanone mureke gufasha Irani, kuko ndimo ndabona muba muyifasha by'umwihariko ibyo bitwaro, nibyanga kandi murabizi ko Amerika ngo mu kurwana ngo itari mbi cyane, ngo nta muntu ngo nyine watugera cyangwa se watwifuza mu ntambara, nta muntu watugigura nyine. Urumva nayo ni story isa nkaho rimwe na rimwe nyine iba yumvikana ko isa nkaho ijya gusetsa, ariko nanone Donald Trump akabikora, kandi nk'umuyobozi w'igihugu gikomeye ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika biba ari ibintu bibi cyane. Mwabonye n'ukuntu yagiye aganira na Minisitiri w'Intebe wa Espagne nyuma y'uko bigaragaye ko yari yanze kubaha bwa buryo bwo gukoresha ibirindiro bya gisirikare biri muri Espagne by'umwihariko kugira ngo barase kuri Irani, ugatangira kubona atangiye kuvuga ibintu bikomeye cyane. Muzi na saga imaze iminsi noneho ya Donald Trump arimo agenda aterana amagambo na Papa Leo wa 14, umuyobozi w'itorero Gatolika. Abantu nabyo ibintu batabonye neza ko Papa n'umuntu w'inyamunyacyubahiro, rimwe na rimwe kumuvugisha biba bigoye cyane ngo mubwire ari amagambo, ariko Trump ntabwo ajya amutinya kuri izi mbuga nyine, ameze nk'abasocial influencing. Hari ukuntu baba iyo ari ku mbuga aba yazanye ibigango, aba ari umunyamatuza. Na Donald Trump rero hari uburyo akoresha izi mbuga bigora cyane. By'umwihariko reka turebere uburyo ibiganiro bya kabiri byagowe biturutse ku mikoreshereze mibi ya interineti, by'umwihariko nk'uko bivugwa ku mikoreshereze ya interineti nabi ya Donald Trump. Ubundi ngo ukuntu byagenze, ibiganiro bya mbere muzi ko byamaze amasaha hafi 21 byagoye cyane. Rero ngo hirya mu gikari bafatijwe n'ibihugu bitandukanye, harimo nk'Ubushinwa nyine, rimwe na rimwe Pakistan yari igihugu cyabafashije. Urumva hari ibihugu byinshi byo mu Barabu byo mu kigo byindi byari byaganiriye, biravuga ati ariko reka turebe uburyo ibintu byajya ku murongo. Ibi rero byagiye ku murongo ndetse babishyira ku murongo, bategura umunsi wo kuzahura mu biganiro byari ibya kabiri. Noneho ngo mu gihe runaka babiteguraga babyitegura, murabizi ko Donald Trump nyine ukuntu akunda kwitera story nyine agahita ajya ku mbuga ze. Yesi avuga ati ejo hari ibiganiro, kandi Irani igomba gushyira mu mujyo ibyo twavuganye, nitabishyiraho murabizi ko nayimerera nabi, nayisubiza inyuma mu bihe, nayikorera ibintu nyine, nayibera kasha, nayibera inzozi mbi. Ibi rero kubibwira abayobozi ba Irani banibabariye rimwe na rimwe abaperse baba batari mu bintu by'imikino, bazi ko bateweho ibitero bakangiririzwa igihugu. Mwabonye amafaranga menshi igihe bavuga ko barasubira mu biganiro, hari n'uburyo bavuze ko ngo bagomba kuzishyurwa, ariko bashyize hasi amafaranga menshi cyane ngo yaba yarabuze cyangwa se bisa nkaho yangirijwe biturutse kuri ibi bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel kuri Iran. Ubwo rero nk'uko kubizana ibintu bya blague mwe mwambuze kubihuza biba bigoye cyane, ku buryo rimwe na rimwe ushobora gusanga umuperise kubyumva biba bigoye cyane. Rero uyu mugabo yagiye kuri social medias atangira kuvuga ibintu byinshi. Ubundi uru rugendo rwari rwo kujya mu biganiro bya kabiri bwari rurimo intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko n'iz'abandi bantu batandukanye, ndetse hari harimo G Defense, uyu ni Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wari ugiye kuganira na delegation yari yaturutse muri Irani. Nanone hakaba harimo uwitwaga Jared Kushner. Uyu Jared Kushner ni umukwe wa Donald Trump, nawe yari ari kumwe nawe, ariko hari n'abandi bagabo bakomeye cyane b'abanyacyubahiro uretse nka G Defense ndetse n'umukwe wa Donald Trump, uyu Jared Kushner. Harimo n'uwitwa Steven Witkoff, uyu nawe ni ingenzi cyane. Bari bagiye gushyira rero umukono ku masezerano, aba bagabo batatu bakomeye, ndetse n'indi delegation G Defense nka Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jared Kushner umukwe wa Donald Trump, ndetse na Steven Witkoff. Ariko ibyabaye ni agahomamunwa. Igihe bari mu bitegura ndetse rwose ngo ibintu bagiye kubishyira ku murongo, nibwo bumvishe inkuru ikomeye cyane ivuga yuko Iran itakije mu biganiro. Uti gute? Iran iravuze ati aba bantu bari kugira gutya, mu gitondo twavuganye ibintu, tukabona perezida wayo bo mu kanya avuze ibindi bintu, ese ibi bintu birahuye? Birangira koko ibintu bidahawe umurongo, kubera ko nyine hari amagambo menshi Donald Trump yagiye avuga. Abantu benshi batangiye kubwira Donald Trump ko byaba byiza rwose yagize uburyo areka kujya akoresha izi mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko nka perezida wa France w'Ubufaransa yitwa Emmanuel Macron. Yamuteye urwenya avuga ko agomba guhindura uburyo runaka akoresha imbuga nkoranyambaga. Ibi byanatumye abantu babona uburyo Donald Trump rimwe na rimwe yajyaga akora poste nyuma akazisiba cyangwa agahita avuga ibindi bintu. Rero izi mbuga akenshi iyo zikoresha ushobora gusanga nyine rimwe na rimwe
bishobora kugorana kubera imikoreshereze y'izi mbuga nyine ibisa nkaho iyo ugiyeho ugomba kuba uri nyine uri navuga ngo ni nk'igira uri nk'intare nyine uri lion. Rero abandi bose baba bari hasi, iyo ukoze poste uba ushaka kubagira nka play, ni nk'umuhigo. Ubwo rero rimwe na rimwe iyo ubikoze ku bantu baba badashaka ibintu by'abablage biba bigoye cyane. Rero muri diplomasi bisaba ko abantu rimwe na rimwe bagomba kugira uburyo bakoresha imbuga nkoranyambaga, by'umwihariko mu mimerere y'uko bakora ibintu nyine bishobora kuba byatera ikibazo. Nguko rero bivuga ko ibi bintu byagiye bitera ingaruka zitandukanye, by'umwihariko bivuga ko nyuma y'uko byari bibaye akagunguru Leta Zunze Ubumwe za Amerika kari kamaze no bari bamaze gushyira ku murongo bavuga ko ka essence kagomba gusubira ku madolari hagati ya 80 n'ijana. Ibyo bintu bimaze kuba ndetse n'ibi bintu by'amasezerano bidahuye, abantu batandukanye bahise babona ko ibintu byari bigoye, ndetse ubu ngubu wenda ibiganiro bisa nkaho byatangiriye mu mizi, uretse ko hahise haza agahenge ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wenda zikagira uburyo zongera kuvugana na Israel nayo bigahuza uburyo barekera ibitero muri Lebanone. By'umwihariko muzi ko yari yatangiye ibitero bikomeye cyane muri Lebanone ahirwa n'umutwe wa Hezbollah. Ibyo byose byagiye biba, wenda turi mu gihe cy'agahenge, twari dutegereje wenda ngo ni ibiki bizaza, ariko kimwe mu bintu bigoye cyane abantu batekereza ko mu gihe kizaza hari igihe Donald Trump yagirwa inama cyangwa akamburwa telefone ye, ni uburyo bw'imikoreshereze ya telefone. Burya telefone rero kuyikoresha burya biba bisaba kwitonda cyane cyane. Abayobozi rero bakora, cyangwa niba nawe hari nk'ikigo runaka ukorera, burya ntabwo ari byiza kujya ukunda gukoresha telefone uvuga ibintu ibyo ari byo byose. Umuyobozi ari ukuntu aba ameze. Hari umuntu twari turi kureba inkuru zitandukanye by'umwihariko kuri ibi bijyanye n'imikoreshereze ya Donald Trump ku mbuga nkoranyambaga, arambwira ati se none se uyu mugabo ntabwo afite abantu bita ku mbuga nkoranyambaga, we umuze niwe ubyikorera? Ariko uko biri kose burya iyo umuntu afite uburyo akunda kuvuga, nubwo haba undi muntu ugupostingira umubwira uti ngaho postingira muri ubu buryo. Kandi abantu benshi cyane cyane nk'aba bazungu cyane cyane baba barakoze business, uba ushobora gusanga ibintu byinshi abigiramo uruhare akanahita abyikorera, ugasanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi bishobora kuba byateza ikibazo. Murandasi reke kutubera umurandasi, twite ku biduhuza tureke ibiduhuza. Rero ikoranabuhanga ni ingenzi cyane, ariko tugomba kurikoresha turi menge. Ndishimwe Josue Maripas, niba utarakora subscribe kuri uyu murongo nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kukugeraho, kandi dukomeze kuri mu muryango mugari. Mugire impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga. Ciao, reka tuze mu kindi kiganiro tubabwira ibindi bintu byinshi biba bigezweho. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe, nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza. Ushaka gutangiza umunsi ibyishimo n'umuryango wawe? Koresha Monty, ifu nziza yuzuye intungamubiri n'imbaduko y'umunsi. Koresha Monty wanayikoramo n'ibindi biribwa biryoshye kandi byuzuye intungamubiri. Ifu ya Monty ifite ikirango cy'ubuziranenge S-Mark, ikozwe muri soya ikaranze, ingano, amasaka, ibigori, uburo n'izindi ntungamubiri zikomatanije mu ndemabuzima zasesenguwe n'abahanga mu by'ubuzima n'imirire ba Rainbow Health Food. Sangiza inshuti y'inkuru nziza, ibigo by'amashuri, amatsinda y'abantu babana ari benshi, ndetse no mu rugo iwawe. Ntubure Monty. Baza Monty muri supermarket n'amaduka bikwegereye, cyangwa uyigure unyuze kuri w3.montimall.com. Mbaza Monty kuri 078 167 167 2 cyangwa 0788 26 62 68. Akarusho kandi, sura urubuga cyangwa uduhamagare kuri izo nimero duhuza uburyo bw'imikoranire kuko dushaka ibyishimo nawe. Mbaza Monty.